V občini Ivančna Gorica vsako leto znova pripravijo prireditev za vse, imenovano Vsi smo ena generacija.
Učenec 7. razreda iz osnovne šole Zagradec bo na harmoniko zaigral pesem Franca Miheliča Veseli ribničar.
poskusi, če pa ne bo. Od nekod so priletele na Maretko, tri čebele na Maretko, eno samo drobno cvetko. So na hitro pokramljale, so se malo posmehljale, se objele in zletele, brž po med kot vse čebele. Društvo Vidovo nam bo zaplesala otroška folklorna skupina, tri ljudske plese. Žaklje šivat in požugana, špegu tanc. Mentorica skupine Katarina Kotar, pomaga pa Ineja Kristan in Ana Adamlje. Otroška folklorna skupina Vidovo deluje že 28 let. Vsako leto imajo veliko število mladih plesalcev. Letos 33 od 5 do 15 let. Vadijo v dveh skupinah. S harmoniko jih spremljata godca Martin Vencel in Andraž Mostar. Številnimi ljudskimi igrami, zbadljivkami, ugankami, pesmicami in plesi spoznavajo slovensko ljudsko dediščino na zelo zabaven način.
Naslednji so pevke ženskega pevskega zbora Harmonija, nam bodo zapele dve pesmi. Vilka in Slavka Avsenik, Sonce zasloje že in Z mano se ozri. Zborovodkinja je Gabriela Cedilnik, na harmoniki jih spremlja Primož Cedilnik. Thank you.
Rošo Machen in Daša Rogl prihajata iz srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Zaplesala nam boste temperamentni latinsko-ameriški ples Ča-ča-ča. Njuna mentorica je profesorica Marija Majzel-Oven. Devetošolci osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični nam bodo ob glasbeni spremljavi Štravsove četvorke igrali na svoje telo. Mentorica je Simona Zvonar.
Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a break to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. Don't ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey said. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if it's close to me? I let it go back to when we played as kids and then change. That's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Dragi obiskovalci, hvala za vaš obisk in se vidimo prihodnje leto.